Dakle, u planu je bilo vratiti se na streamanje 7.12. I to odmah neposredno nakon što završi najnovija epizoda Real Talk podcasta u kojemu sam gostovao po drugi put. I to mi se činilo kao jako cool ideja, jer zašto ne odmah s jednog preći na drugo, da se nakupi ljudi. Međutim, kurčina. I drago mi je da nisam ništa najavio, jer ne bi ništa napravio. Ali ako ništa možete se radovat toj nadolazećoj Real Talk epizodi koja izlazi sutra. Ako ovo gledate danas, naravno. A što se mene tiče, ne želim ništa obećati, ali ću vam reći da za sad planiram povratak na stream 13.12. Na simboličan datum. Siguran sam da postoji jedno 6-7 ljudi kojima je stalo do ove informacije i njima se ispričavam na čekanju, a svima drugima se ispričavam što ću sad jepat i objašnjavati situaciju. Naime, želim se vratiti, želim streamat, nedostaje mi streamanje, ali isto tako želim snimiti barem jedan spot i eksportati jedan spot da imam što za pokazati prije nego se vratim. Jer znam da ako se vratim u full time stream, a vjerujte mi, planiram ga, onda nikad neću završiti spot. I tako da sam se sad, nakon što sam se vratio s ljetovanja, našao u glupom nekom ciklusu u kojem želim napraviti spot da bi se mogao vratiti na streamanje i pritom mi cure novci. I onda moram uzimati koje kakav posao i onda mi curi vrijeme i onda ne stižem napraviti spot i onda se ne vraćam na stream. U biti glupo je, pun kurac je glupo. I ja sam isto deboska i loše planiram i onda završim u situaciji gdje moram klackati i raditi jako puno stvari odjednom. Plus tu se nađu svakakvi problemi s logistikom snimanja spota i slično, ali evo da znate, radim ga, spot je u proizvodnji, evo jedan isječak. Da ne bi bilo da je Dule šule i da Kronik niš ne radi, ali treba mi još vremena. Primijetili ste da nisam nikakve videe izbacivao zadnjih mjesec dana i to je djelomice isto zbog snimanja spota i zbog manjka vremena, a djelomice zato što nisam imao nekakvu dobru temu za pričati ili nešto na što budem reagirao i analizirao. Ako želite content, ako vas zanima, daću vam content.zip. Evo, sve pjesme koje su izašle od onda do sad su... Anyway, radim na tome i radujem se vratit se, radujem se ponovo streamat. Dapače, dobio sam nazad monetizaciju. Ako niste skužili po reklamama na videima, pazi, nisam to imao 2,5 godine. Hvala Bogu, hvala svetom jajetu. By the way, upamtite, ovaj sveto jaje bit će bitno kasnije. I to se riješilo. I ironično i dalje ne streamam, jer sam zapeo u ovom krugu obaveza i self-imposed deadline-a, roka, čeg već, da izradim ovo i da onda mogu nastaviti streamat. Ali radujem se što ću napokon publishat i novu glazbu i što će jedna od tih pjesama imat, usudio bi se reći, dobar spot. Nešto što nije u potpunosti kućne radinosti kao što obično napravim i izbacim. Ali ne budem vam ništa spojlo, vidjet ćete kad bude. Nadam se da će biti koji dan prije mojeg povratka ili na 13.12. kad se i sam vratim na stream. I još jedan razlog zašto je sve tako usporeno i ovo je sad malo zajebanije, ali podijelit ću s vama. Dečki, ja imam 31 godinu. U prvom mjesecu budem navršio 32. I najprije smo izgradili ovu kuću na drvetu i zatim smo do nje izgradili ovu čarobnu kuću koja je na ovom lebdećem otočiću. Onda smo pored svega toga složili ovaj Shipfucker 3000, dok su drugi ljudi radili svoje neke građevine i kreacije. Zatim sam ja sagradio ove tu toranj i onda je moja djevojka sagradila ovu balesnu portalčinu iza ovo što liči na psa. I onda se Čempo sa ovim svojim japanskim glupostima počeo širiti. Došao nam je tu blizu, onda smo mu napravili tank, da se zaprijetimo. Onda se ja tu neki kurac črčko i radili smo ovo neko gusarsko naselje odmah pored ovog broda. I zatim je moja djevojka napravila ovu ogromnu dinosaurčinu tu. Ja sam rekao, bio bi još bolji kad bi imao kurac. Onda sam napravio kurac, onda sam mu sagradio i čmarus. Onda je moja cura napravila pterodaktila. I onda sam ja rekao, ajmo mu napraviti kurat. I naravno na kraju most Svetog Jaje. U biti svašta smo napravili na serveru i baš me, ne znam koji mi je kurac, ali navukao sam se na mrtvi Minecraft s 31 godinom. Da ne bi bilo da sam igru umjesto radio stvari, to je nešto što radimo na večer umjesto da streamam.
ali ne mogu streamati jer nemam spot koji želim dovršiti. Fuck. U biti, to je to.